Akasheshekera izoba amashomero gakero mu kwihaye Ebigyezo bya senior ya kana ebyatandika kora umbutongore erizoba muri Rubirizi Ebigyezo byayiho hambuga nkuru za district kandi twarabo mu mashomero gatargamwe na gamwe ahitwashanga okukora Ebigyezo kugenda mu misho nimba myangu Ebigyezo bino biza kwaje akwa abana bitu Ebigyezo twabagambira twabihanangiriza kandi n'aba supervisors nabo bakimanye tubatendekire umazima nimba myangu twija kugera mu ene challenge ekwatiriwe no kwibe Ebigyezo. Ebigyezo bya senior ya kana ebya curriculum wensia bakwita mu ruzungu new curriculum kandi eri skills and competence based. Ebigyezo bitwatanga kunkasese bina wentanso urugere bitwire ntukora abo kubegena curriculum wensia kandi abana abo buriyo batandika Ebigyezo no kubanza umukaricura mu agency bitu batebeganiseje right away from senior 1 aho twabanza twateganiswa twija ku tungo buteka kaho twa senior niho tukatandika kushoma new curriculum isofa twakora pepa yetu kubanza. Abeegi hamwe n'abakuru b'amashomero barabro buteje umbiro mu kope Ebigyezo anangiriza itwe mu district ngo muratwaraje ibintu byo kwibe exams tubizamo nindero umuranga indi teachers abo kwambara be mumbaguza fake papers don't go for them actually tarho mwana ushimye kuba mu buyandi akaba abana bitu bikora kandi ikindi teachers bataringa abana amanyo kutakashashwira ka fees matakoze iki ejini lebo uko shimye kubona mbinjire kare ngano bo amureshera ka komiro iko mwana akore atateganisiwe because kwa kuteganisibwa amayaye mu mahireda chiki 15 mahireda chika 20 echo destabilizing umwana yanakora exams mwe nturiyo tero mwana teachers hatagira umwanto we no bazi bara kutahunde pa ubwiro bwa deshinje kubana atahamu akuneshe n'ikizambu cyihanga. Amakuru agagasha kwa Aineshira abwa Sky Television agenshonga omurubirizi.